prikaz knjige Nektarina. Pozdrav svima! Danas ću da predstavim knjigu Nektarina, čiji je autor Ivan Ninkovski, a koji je objavio Nolit i to 1982. godine. Moram reći da je Nektarina veoma slična breskvi i da iz tog razloga ova knjiga može biti interesantna svima koje zanima gajenje bresaka. Prvo ću nešto da kažem o sadržaju knjige, onda ću da predstavim tehničke karakteristike ovog izdanja i na kraju ću da kažem neko svoje mišljenje. Ja sam Nikola Vejin, a ovo je kanal Retke knjige. Ako vam se sviđa ovaj video, ostavite like ili napišite neki komentar, a ukoliko vam je zanimljiva tema predstavljanja knjiga, možete da se pretplatite na ovaj kanal. Pa da krenemo. Kada je u pitanju sadržaj ove knjige, on je sličan svim Nolitovim izdanjima iz tog perioda koji za temu imaju voćarstvo. Prvo ide oblast knjige sa morfologijom i sa opštim opisom fiziologije voćke, gde je objašnjeno sve bitno, na primjer, kako usvaja mikroelemente kao što su magnezijum, kalijum, azot, te kako ima potrebe za vodom ili kako ima potrebe za svetlošću. U narednoj oblasti se opisuje rast nektarine i uticaj spoljne okoline kao što su nadmorska visina, nagib terena, podloga, način kalemljenja i sl. Sljedeća oblast u knjizi opisuje podizanje voćnjaka nektarine sa posebnim osvrtom na amaterske i na industrijske voćnjake. Potom ide oblast gde se piše kako se održava voćnjak sa nektarinama, kako u nerodnom periodu, tako i u rodnom periodu godine. I ovde dolazi do izražaja iskustva koje ima Ivan Ninkovski, autor ove knjige. Poslednju oblast knjige čini prikaz sorti nektarina koje su podeljeni u 4 osnovne kategorije. Prvo, vrlo rane sorte, drugo, rane sorte nektarina, treće, srednje stasne sorte i četvrto, kasne sorte. Što se tiče tehničkih karakteristika knjige, one su slične kao i za ostale knjige iz edicije Poljoprivredna literatura. Knjiga ima 131 stranicu i posjeduje meke korice. Sastavljanje listova je odrađeno lepljenjem i to je dobro odrađeno. Knjiga je ilustrovana sa crtežima koji su kvalitetno odrađeni i ima dosta crno-belih fotografija koji su osrednjeg kvaliteta. Na nekima se ne vidi baš najjasnije šta je prikazano. Kao i druge knjige iz ove biblioteke, posjeduje sekciju sa nekoliko stranica gdje su prikazane fotografije u boji i one su veoma dobra kvaliteta. Sada bih htjebao da kažem neko svoje mišljenje, ali na prvom mjestu moram da napomenem sljedeće, da je ova knjiga jedina koja je posvećena isključivo nektarini i njenom gajenju u voćnjaku. Postoje još neki priručnici i jedna zajednička knjiga koja se zove Breskve i nektarine, koju je napisao isti autor, Ivan Ninkovski. Moje mišljenje je slično kao i za sve ostale knjige iz ove biblioteke. Sa tehničke strane je dobro napravljena, a u Nolitu su se potrudili da angažuju nekoga ko ima, pored dobrog teoretskog znanja, i dosta iskustva sa terena. Informacije pored nektarine mogu biti od koristi onima koje zanima podizanje zasada breskve, što je svakako dodatni plus za ovu knjigu. Što se tiče primjedbi, one bi išle pre svega na to da su crno-bele fotografije lošije oštampane, a druga, da nazovem primjedba, bi išla na to da su prikazane sorte nektarine koje su bile aktualne u trenutku pisanja knjige, a koje su većinom sada prevaziđene. Na sreću, ove dve zamerke odlaze na veoma mali deo knjige. Ovim polako završavam opis ove knjige i pozdravljam vas do sljedećeg videa.